54.4% of Malaysians now tengah struggle dengan berat badan, nak kurus sebelum raya, nak pakai kebaya. But diorang juga ada a lot of masalah dengan hormon, contohnya stress, PCOS, some of them ada autoimmune issues dan sebagainya. Can you give a little bit of nasihat, kata-kata inspiration or some tips that they can use in their daily lives or at least something to stimulate them untuk dapatkan professional help? Masalah untuk turunkan berat badan, jangan anggap sebagai kesalahan diri lah. Right? Don't blame yourself for it. It could be the result of a lot of other issues, your hormones and things like that. Jangan tumpukan perhatian kepada angka dekat timbang tu. Pay more attention to your health. Jaga kesihatan. So, never mind kalau timbang tu tak turun 1 angka, 2 angka. Just make sure that you practice a healthy diet, get enough fruits, vegetables, your fiber, your proteins and things like that. Practice a good, healthy exercise regime. Jangan overtraining. I don't recommend overtraining either. A good cardiovascular and weight resistant training regime. Make sure you get enough sleep. Tidur sangat-sangat penting juga. So tidur mencukupi 7-8 jam setiap malam. Kurangkan stres dalam kerja seharian. There's no shame in untuk minta pertolongan lah. So go and see a doctor if you feel your berat badan tak turun-turun. Sudah cuba banyak kali untuk jaga makan semua but still berat tak turun ataupun tiba-tiba naik secara mendadak, tidak pergi jumpa doktor. Seawal boleh lagi baguslah. Siri jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.